Patricija i dobrodošli na naš kanal! S obzirom da je naš video gdje rekreiramo slike poznatih toliko dobro prošao i stvarno ste svi obožavali se taj video i skupili smo 4000 lajkova. Tako da smo za danas odlučili snimiti part 2 tog videa. Iako smo obećali da će biti balkanski youtuberi, ipak će još u ovom dijelu biti strani youtuberi, poznate osobe, uglavnom koje nisu sa Balkana. Tako da eto, opet smo pronašli 4 slike, Ema će rekreirati 2 i ja 2. Uglavnom, ako ne znate o čemu se video radi, bit će vam link prošlog videa dole u opisu, tako da to možete čekirati i vidjeti o čemu se radi u videu. Da. Uglavnom šta ćemo raditi, našli smo slike nekih poznatih ljudi na Instagramu i mi ćemo probati rekreirati, znači probat ćemo naći iste outfite kao oni, istu pozu, istu pozadinu, isto ih urediti i uglavnom probati napraviti istu sliku kao što su oni. Istu sliku kao što su oni i daćemo slici ocjenu od 1 do 10, malo svako prokomentirati. Uglavnom, to je bilo to, a mi možemo krenuti s videom. Ok ljudi, idemo rekreirati prvu sliku. Prva Patricijina slika je ova slika, to je crno-bijela. Slikana je blicom. Ova slika koju će Patricija rekreirati zapravo nije tako jako komplicirana jer je slikana blicom, crno-bijelo jako je izbliza i samo je žena u košulji. Mi ćemo probati najbolje što možemo. Let's go! Ovaj video je tako fail, tako da nemojte odlaziti iz videa, smijte se s nama. Prva slika. Ovo je od Barbare slika i ovo je Patricijina slika koju smo rekreirali. Mislim, ovako. Da to je ispalo toliko ružno. Nisi. Meni je lijepa slika, meni je slika ako slika lijepa. Ja sam ispala toliko ružno da uopće se ne prepoznajem. Problem je to što je ona slikana s kamerom i... Da, uglavnom, to je to. Slike nisu ni slične. Jesu, slične su. 10, 3. 4. Ne znam, sada ću 5. 5, zato kaj gle. Najbolje kaj smo mogle. Gle, nemamo opremu takvu. Njezino je, znam točno s onim beauty potićem onak slikano. Jer vidiš kak je njoj koža siva, a tvoja je bijela. Jer nismo imali takav filter i to, ali najbolje što smo mogli. Trojka. Sljedeća slika je Emina slika i te imamo ovu dosta poznatu sliku od Meredith Mikkelson. Uglavnom, s obzirom da je ona slikana kao u nekom kafiću, mi nećemo baš otići u kafić zato što nam se ne isplati ići zbog jedne slike. Pa smo odlučile to slikati ovdje na balkonu s obzirom da je svjetlost super. Moramo sad sve pomaknuti. Sljedeća slika je bila Emina slika, meni je ovo najbolja slika koja je ispala. Meni je ovo najgora slika jer je usporedi sad. Jel ti slična? Da. Moramo uzeti u obzir da pozadina nije ni slična, zato što nismo mogle. Za ruke, fakat smo Da, to je. Ruke sam fakat ciljala da... Imali smo čak i čašu vode. Tako da je to plus isto. Punđica je fakat dobro ispala, tak je isto razbrušena. Ali super je meni ova slika. Ja ću dati 6. Ti? Isto 6, ajde. Slikamo treću sliku. To je moju drugu sliku. Eminu drugu sliku. Inače ovako treću. To je ova slika, stavit ćemo ovdje. Ema se obukla, obučena je kao ta ženska, ima ruksak baš nije sličan. Traperice su iste boje. Da, traperice su slične. Ali bio nam je problem pronaći lokaciju, zato što je to slikano kraj fakat neke slatke zgradice. Tako da smo mi pronašli ovaj dio koja je onak malo fasada je zguljena, kao i na slici, tako da ćemo probati tu.
jesmo. Woohoo! Sljedeća slika je opet Emina slika. Mislim da je ovo najsličnija slika. Je super, a ja sam najmanje vjerovala u ovu sliku, iskreno. Da, zbog pozadine, ali smo super našli. Ne, ova slika je super ispala, fakat identična i roba je ista, osim dobro ruksaka. Ali lako ju je, kužiš. Da, uglavnom dobra je ispala, ja ću dati 7. Ok, ljudi, sad slikamo zadnju sliku danas, to je druga Patricina slika i to je ova slika od Cindy Wolfe. Uglavnom, problem je to što je ova slika slikana u Parizu, na onim njihovim predivnim ulicama. Mi se trenutno nalazimo u Velikoj Gorici i Problem. teško nam je naći pozadinu istu. Ovo je jakna koju će si Patricija obući, a jakne su identične, tako da je to dobro. Mislim, pozu ćemo probati rekreirati potpuno, a pozadina će biti drugčija, ali da, to je to. Zadnja slika je Patricina slika sa Cindy Wolfe. Mi smo uspjeli isfotoshopirati nebo da nije više plavo, nego što se tiče pozadine ne možemo ništa drugčije napraviti. Ne, dobro, slika je uređena, to je, ali moja glava. Meni je Patricija jako, a ne, jakna je ista, položaj mobitela je ista, sve je ista. Ne, uglavnom jakna i položaj ruku s tim mobitelom je fakat. Je, samo, znači ja ne znam na koju foru je ona tak spigala glavu. Znači ja sam ovak stajala, ovak sam bila pokočena, cijelo više sam bila ali na koju foru je ona Da, Patricija je onak bila kak, ne mogu više, ne mogu. Ona je skoro nekak nagnula glavu. Da, ali ovo je najsličnije kaj smo mogli dobiti, mislim slika fakat je slična. Da, ali moja faca, kaj s mojom facom, kaj s glavom? 7. Ću je dat 5. I to bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se video svidio, ako je, znate što trebate napraviti, dati mu veliki like i pretplatiti se na naš kanal za više nas. Ako želite treći dio ovog videa, koliko ćemo ovaj put tražiti lajkova? 5000. 6. Može. Ok, za treći dio moramo skupiti 6000 lajkova, tako da... 6000 lajkova. 6! Tako da, eto, da vidimo da li i to možemo. Da, i komentirajte nam dolje od kog bi trebali rekreirati slike. Tako je, ako imate nekog kog jako volite i gledate. Tako je, da. To je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!